Ginobos niyan mo, wari pong labi ko. O Diyos ko, sumawap ka po kako. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamungan po. Ginukong Hezo Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko, at ika naman ing palsintan ko, ketang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Antimong akong sukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli ning dakal kong kasalanan, ang makasumami karing mal ang mata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo. Ani kong sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil ing pusong sisisi at mapakumbaba. At uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding Diyo, Santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ngayon tuliran, ulining kailan dang lub at kapaliwasan. Antimo ing pamagkalam mo kang Patricio at Agustin, asawa at anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwana nagkiyaka, at alang-alang naman king dakal alwang bibo na king ulira. Magdatila ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kako ing patawad ning sabla kong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatan ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub, panyawad kong ang tawad kaya ka, at nga ko king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pamikasala ko kaya ka, at tatanto kong matibe, namiyuman mikasala, king kasaupanan ning kaya kang malagrasya. Pagkalang mo sa kako, ing pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamikasi ko kaya ka, at malmong grasya, akal nanda kang akit, ampon nabangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos, sidpat Espiritu, mangga king alanganga, yanasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Monica, itamungan po. Maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indu ning emunanong doktor, at iba ning Santa Iglesyang San Agustin. Ining mayumuming pamagdevosyon, darawon ko kaya ka iting nobenaryo, uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ng ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak ameng awaglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot ding pakakalulong, indung masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale pa, king ekalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamu, kamong lub at kapibabatan, at ti Agustin naman, apanakom wa naman alub, king lugod mo, pamanalangin, luat pamagpenitensya, inyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, uli ning karatunan at pamiyaga-agayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka, malugod mingindu, balikdan mo noman sa ding pibale-bale mi at katubale, banakeman mong dumatun at mikakasundu, at esangan mayuyumuan itang karatunan ang masakit ng penabailin kaya kataan ng ginutang Hezo Kristo. Yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pi bale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan,
abinaming kaministilan king BAT, kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king Bale-Bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, aantiking mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran. Daptan mo sa king Ela mawiwili, king kaparangalan akapad ng bina, ning kayanakan, nunemyela sa king kalarong takot king Diyos, apanibataning tunay kabyasnan, bang tingupayang king pangabyeming mikakasundu at misasanlubketi, apalaran ming miyabe-yabe mo naman, kayan banwa, antimo ing pamiyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalita ing kapurian king Diyos, datang king alanganga yanasa. Panalangin king Kapitong Aldo, ganaka ng Santa Monica, itamongan po. Maligayang indu at pintakasiming Santa Monica, uli na sa nitang ganakamong pepakit king asawa mo, nano patat pegaralan at tindanan mong miyamasama sing ugali na, ing kayo yung na ampon kapad na, at mebasa na kamang minulad, nung bugnutyat ma at kapilan man, eme pakibatan kabang muaya, nune bagkus isadya mo at panimunan daraptan, itang amanan mong kaparana, bayasang minwa, yadwan mikyaka malugod ay indu, pakiabutan mo sa kya kami, iting mo nanong ganakang kaministilan at tutukya kami, baming asyasat at panibalan miyamasamas, itang anggang paingat at pasyasat na kekening Diyos. Pakirasan mo sa kya kami, malugod ay hindu, ing grasyang itinan, pati na ing yadwan mikyaka kaniting novena, nung makaligaya king Diyos at makakayap naman kya kami, yanasa. King katahimikan sambitan tamo ing grasyang buritang nabangnan, king pamamilataning panalangin ng Santa Monica. Ipami at subanwa, misamban ning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at subanwa, misamban ning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at subanwa, misamban ning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong Yesus.
ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin a kapupusan king Aldo, itamongan po. O mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot, at biyeding manalig kaya ka, ampat king pakalulong mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob, ning anak ng San Agustin. Pagkalang mo sa kaya kami, ulining pamamilatan da, ilang adwa, king tangisan misa, ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining malagrasya mo, ulining ginuming Heso Kristo ang anak mo, kambe mong mabibye at manibala, ampon ng Espiritu Santo, yanasa. Talakad tamo po at ikanta ing pamupus adalit. Lagyo ng Iba at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayan at magrasya at anak po kay kanaman. At suta na po kay kapitong kaldon uli ng parangal. Ikiyakanang patronan Santa Monica. Kapila po ikiyakanang pansalihin kapagnasan at kedwanan para naniting isa. Yabe talaga po rin makatukin. Para ikiyakanang sponsors para naniting isa. Jose L.V. and Lida Punanan and family, Sharon de Guzman and family, Jojo and Catherine Tuason and family, Norma Katap Timbang and family, Merlito and Janet Katakutan and family, Arthur and Ned Nubo and family, Bert Mariano, Encarnacion Cortez, Virginia Canillo, Mr. and Mrs. Bernard Panrillo and family, Mr. and Mrs. Michael Abundo and family, at Agape Water Station and Construction Company. Pati kapasalamatan na din Mayor Eddie and Mrs. Tebrari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Dizon and family, Joe and Rose Valentino and family, Hector and Hernan Quizon and family, Eliseo and Ana de Legazpi and family, Jocelyn and Saidi Feliciano and family, Teddy and Alma Paras and family, Ruben and Priscilla Cason and family, Nelson and Severina Sun and family,
Emily Mercado and family, Larry and Janet Flores and family, Leonardo and Teresita Pineda Manaloto and family, para King Aldo Kiboy Tandina, Encarnacion Cortez, Jocelyn Feliciano, Antonia Sibu, Father Emmanuel Santa Maria, at Noel Pandillo. Good luck ng Norman Kimbao. Special intention, Danina, Deeds and Lita, David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamituan, Marisa Ong, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, at Malvin Manara. Speedy recovery na dinner, Brother Pat Agos, Father Ray de la Cruz, at Angie Soreta. Para King Kalagwada dinner, Virgilio, Angelo, Felisa, Lamberto, Maria, Timoteo, Domingo Sr., Dizel, Nestor, Domingo Jr., Eric Duran, Primitiva, Jesus, Florencia, Aurea, John Paul, Ruel, Nestor, Federico, Lourdes, Maxima, Jesus, Efren, at Jefferson, at Isablang, Kalagwag ng Purgatorio. Ingmanin muna po kikatatamang sa Santa Misa, paninanya po Reverendo Padre Mark G. Manaba, Cura Parroco ni Santa Catalina de Alegria Parish, Araya.
Maria, ba't magrasyang bengi po kay kayungan? Gritala po resiping tamong good evening. Good evening. Palakpakan tayong Ginoo. Welcome to our 7th night preparation. King kay katamong kafiestan bilang pamipasalamat, king apong Ginoo, king saw at panalangin ng Santa Monica. Antimurin, pamipasalamat king apong Ginoo, ing delawa na katamo ning makamalarawan ning krusada, de penitensya y caridad, ing Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios. Kaniting kayaldawan, pagmasusyan tayo ing kafiesta ng San Bartolome, metong karing labinang adwang apostol ning Ginoong tayong Jesucristo. King lagyuning ikpam, poning anak, king kasalanan. Ginoong Jesus, ikay maipayang Diyos at prinsipe ning kapayapan, Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ikay anak ning Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikay ng ama nung may katawang tao at ningning pa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa maipayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangabatao daring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, oy paming maipaya, pasignangan mo kami, king kasalpantayanan, aminubog kang San Bartolome, at kapilanman tapat kang Kristo. Usan mong maging tandane, ning kaligtasan, ning kekang Santa Iglesia, para karing sablang bansa king yato. Itiyaduan mi, king kapamilatan ning Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiyem pong magari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't, king libroning kapahayagan. Ing metong angel nga nakanako, mekeni ipakit keke ka ing babaeng magang asawa ning kordero. Liba na ako ning espiritu at inatad na ako ning anghel king babo ning metong amatas abundok.
Pepakit ne kanako ing Jerusalem, ing banal na syudad, at titipa manibat banwa, at ibat king Diyos. Mas lagya iti, paulin ning kaligayaning Diyos. Kikislapyang anting maulagang bato, anting haspe, at malino anting kristal. Makapaligid yang matas a pader, at atinyang 12 pasbol, ating bante angel, king balang metong. Makasulat la karing pasbol ding lagyuring 12 lahi ning Israel. Ating 3 pasbol king dane paralaya, 3 king dane mauli, 3 king dane pangulo, at 3 king dane paroba. Atinyang 12 batong pundasyon ing pader ning syudad, at makasulat la kareti, ding lagyuring 12 apostol ning kordero. Ing amano ning Ginoo. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari, o Ginoo. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ipakilala dala ring sablaring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo, karing sablang tapat mamaos kaya, karing sabla king katutuan mamaos kaya. Rabbi, ika ing anak ning Diyos, ika ing ari ning Israel. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. Pamipasya king mayo pabalita, agpang kang sanghuan. Penintuneng Felipe in Nathaniel at inyang ikit na nga nakaya. At agpuan miya itang mababanggit king libro ning batas as sinulat ng Moises, at mababanggit mo naman karing kasulatan ning propeta, Jesus ning Nazareth ay anak ng Jose. Nga nang kinutang Nathanael,
at inwaring maya palalto Nazaret. Meki bachay Felipe, tara, lawen mo. Inyang ikit neng Jesus ing lalapit say Nathanael, nga nang migsarita tungkol kang Nathanael. O yan ing tunay Israelita, kaya alakang akit apamagkunwari. Kitang ng Nathanael kaya, makanano mo kang akilala. Bayo na ka inaus Felipe, nga nang meki bat Jesus, ikit da na ka at siyo, lalam ning dutong ning higera. Nga nang Nathanael, Rabbi, ikay nganak ning Diyos, ikay ng ari ng Israel. Meki bat siya Jesus, maniwala kawari, uling sinabi ko kekang ikit da kang at siyo, lalam ning dutong ning higera, maigit pa kanya ning akit mo. At tiglong ng Jesus, ing katutuan sabihan ko kay kayungan, akit siyang makabuklat ing banwa at ing anghel ning Diyos, ti pamanikla king tulid ning anak ning tao. Kabatad, ing mayap abalita ning Ginoong tayong Jesucristo. Kamusta na kayo po? Salamat king Diyos at salamat po king katamong kura at ning manungkulan kay ni king parokya ing may kumbira kong pasiwayo ban kanita makisan metong ko king kayong pamagsadya para king katamong piyesta ngayon yung banwang iti. Malagu ang pong masanting ing babalik kay ni king Mexico. Uling minsan king Beko, dinalan ko naman kay ni king Mexico. Nyaita mo, makuyad mong panahon. Siguro talagang makanyan, ing swerte. At ing kanya-kanyang swerte. Makanyan. At syempre, ing swerte, at sa king pamaglalawi yan. Magsilbiming akit, magrasya, magsilbiming akit, ketang liwang party. Pakamalan kong kapatid, king libro ning Revelation, nga nang sasabi kitang tauli ng dake ning ibang umunang pamamasa nga na ing syudad at inyang 12 pundasyon at kareting 12 pundasyon makasulat lalagyo ding apostoles ning Cordero. May mundasyon niya ing Ginoong tayong Jesucristo king kasalpantayanan da ding apostol na. At metong ya karete, ing katang pagmasusyan ngeni, yapin San Bartolome. Actually, yung Bartolome, yapin ing kayong balamo pe apelyido, uring kareng Hudyo, ing apelyido ra, yapin ang lagyo ng tatang na. Pero, king ebanghelyo ng San Juan na dimdam tamo, ang pangalan niya ay Nathanael. At ang mga eksperto ay nagkakaisa na si Nathanael at saka si Bartolome ay iisang tao lamang. Kasi yung Bartolome, ang ibig sabihin nun ay anak ni Tolome. Kaya Nathanael Bartolome. Nathanael, anak ng Tolome. So, yapin, ing katamong pagmasusyan ngeni. Ing masanting kang Bartolome, yapin ang sinabi na ni Ginoo. Nga nang sinabi ng Ginoo tungkol kang Nathanael, o yan ing tunay Israelita, kaya alakang akit pa magkunwari. There is no duplicity in him. Eya doble kara, kundi si Bartolome, si Nathanael ay isang tapat na tao. Isang honest na tao, si Bartolome. Hindi siya marunong magsinungaling. Kaya nga, ito ang lakas ni Bartolome. Hindi siya sinungaling. Katotohanan lamang ang kanyang kinatatayuan.
at ing panalakarana, yapin mo ing katutuan. At iti pakamalan kong kapatad, yan naman ing panagkat kay katamo. Sa buhay natin, kung gusto nating mabiyaya at magrasya, kinakailangan maging honest tayo. Diba sa paaralan, yung mga guro, alam natin ito, nung elementary tayo, tinuturuan tayo, honesty is the best policy. Kaya dapat pakatandaan natin, lagi tayong honest. Kasi kung honest tayo, marami tayong biyayang tatanggapin mula sa Panginoon. Huwag tayong magkukunwari. Eta mo magkunwari, eta mo paplastikan. Kasi dapat itamong tutu, yamo talaga ingke katamong talakaran. Ano yung tinemang Canaan, Bartolome? Ito ang kanyang kahinaan. Marami siyang prejudices. Kaya niya sinabi ng Felipe, Bartolome nga na, tara nga na, tuki kake kami. Uling atagpuan miya, ing Mesiyas, ing tagapagligtas, ay ibat king Nazareth. Tambing-tambing sinabi na, at inwaring mayap na manibatan king Nazareth. Akala at hinala. Paminsan, yan ang nangyayari sa atin. Kapag pinaghaharian tayo ng akala, kapag pinaghaharian tayo ng hinala, napapahamak tayo. Kaya nga, ito ang kahinaan ni San Bartolome. Meron siyang hinala, meron siyang akala, pero ang kagandahan sa kanya, hindi siya nagpapaalipin sa kanyang akala at hinala. Binibigyan niya ng pagkakataon ng kaliwanagan para yung kanyang hinala o ang kanyang akala ay mapatunayang totoo o mali. King beta mo, makanya mo naman ng malalyari. Tayo pa manakadunguting meto nga tao, kalakalta na sasabyan tungkol kayo. Hanggang may akit, hanggang may akawutos ing meto nga tao, may talus at lubusang akilala ing tao. Huwa, mapalyaring ating kang hinala, mapalyaring ating kang akala, pero huwag tayong magpaalipin. Huwag nating isasara ang ating kalooban, huwag nating isasara ang ating isipan sa taong yon, kung meron man tayong narinig na akala o narinig na hinala. Kung gusto nyong mabiyayaan, kailangan matuto nating ilaglag kung ano man ang akala natin at hinala natin para maging maayos at maganda ang ating pakikitungo sa isa't isa. Kasi nung mga biyayang tamo keng hinala ang buong akala, masakit. Tamo may dinan masanting apami katagon. Kaya nga, ang kagandahan kay San Bartolome, bukas ang kanyang kalooban. Oo, may prejudices siya. Meron siyang preconceived ideas tungkol sa bayang yon dahil napakalit lamang ng Nazareth. Anong mapapala mo doon? Anong makikita mo doon? Ang lit-lit na bayan lamang noon. Pero ang kagandahan kay Bartolome, bukas ang kanyang kalooban. Bekay ni nga na, tuki ka ba ming akit? O, daratang yapa mo, nga na ning Gino, o yan ning tunay Israelita, kaya alakang akit pa magkunwari, kaya alakang akit kalaraman. Kitang ng Bartolome, makanano mo kung akilala, ngayon ikatapa mo mitag po. Bayo na kay Naus Felipe nga na, ikit danakang at sulalam ning dutong ang higera. Na anong gagawa na king lalam ning dutong ng higera? Ing dutong nga higera, malabong ya. At agpangking tradisyon,
ing sasabyan ng istungin tao kanu, makalukluk ya lalam ning dutong ning higera, migugunam ya, manalangin ya. Ne? So, ketang oras sa ito, mapalyaring Bartolome, pangadina, migugunam ya, na sana atagpuane ing tagapagligtas. Kaya pinaman, anyang sinabi na ita, bayo na kapay nagkat Felipe, ikit da na ka, lalam ning dutong ning higera. Kaya na nung sinabi ng Bartolome, Rabbi nga na, talaturo nga na, ikay nga anak ning Diyos, ikay ng ari ning Israel. That is the profession of his faith. Kilala ne, biklat ne pilublubana. Sana makanyan tamo na mampu. Potang akatagpo tayo yung meto nga tao, buklat tala rin kay katamong pilubluban, at akit syuman, dakala misteryong akit syu, at dakala grasyang atagpanyo. Makanyan mo naman king kasalpantayanan. Ay, ikong katoliko, sasamba kong larawan. Ne? Pibanda-banderi yoring larawan. At mo nga, pati nga pun kung durot-durot kay ni King Mexico, pidurot-durot yoring larawan ning Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, sasamba ko talaga. That is the prejudice and that is a preconceived idea dahil nga liwang tao ngay makaintindi kay kakatamong kasalpantayanan. Ngayon kutang, sa sambantala riyan, alitala. Nung lalawe tamong makanyan, o kaya kukuskusan tala, umantala rin, naburing sabyan, sa sambantala rin. Tayo kayong talasawa, ne, ikaw talasawa, makabura diyang asawa yu, ami misme, lalon maing kayang letrato, paano man me, sasamban mo na kanita, alime, ing poburi mong sabihan, talagang panamdaman mo, muburi mong panamdaman, itang malapit siya kay hanggang malawot siya. May ngari mo ngayon kasagli mo, kalapit na ning yato, low elenoreng Facebook, o po tang paano man may tang cellphone, paano man may, muamwa, nga mo, o. Emo na masasamban. Pero, buri mong pakit, itang lugod mo. Makanyan la naman po rin kay katamong malasanto. Makanyan la naman ding larawan. Deni simbolo na rin kay katamong kasalpantayanan. At nung magprosesyon taman, sasabihan tamo, o reniring babandera ming bayane, abdu asukat ming pakyapusan, ban kanita misadsad kami king ligaya banwa. Kasi ketiking yato, mangailangan ka talagang modelo. Mangailangan ka talagang halimbawa. Ban kanita, kamalili, kamilisya, king dalan. At din pakamalan kong kapatad, Santa Monica, San Agustin, dingega na ganang santong patulo na tamo. Halimbawa laki katamo rin, ban kanita, tamo milisya. Ing kailangan mo talaga, buklat tayang malwalas ing kay katamong pilubluban. At nga naping sasabi ng ginukang kang Bartolome, migit pa kanyan nga na, akit mo at atangalan mo. Migit pa kanyan. Kaya pinaman, titwana na, ne? Kaibat ng tinggap ng Espiritu Santong Bartolome, nanong gewana, penaral ne yung kayang kapaniwalan. Mira siya king India, mira siya king Armenia, at king Armenia karinya mi palaran maging martir. At ing pangamartir na, tutuanan niya. Alayang sa salikot, kaya hanggang kigamatayan na, alayang sa likot. Bakit ngayo? Liplap de balat. Ne? Liplap de balat, maka-expose yung katawan na, maka-expose yung daya na, ang gaketang pinakuri at tibtab de batal, hanggang meteo. That is the honesty of Bartholomew. Alang pamagkunwari, hanggang kamatayan, honest siya, hanggang kamatayan, tutuyo, hanggang kamatayan, pakilala na nung naning gusto. Pakamalan kong kapatad, sana makanyan mo naman ing kay katamong pakyapusan, king bienang San Bartolome.
alang mapagkunwari, alang malaram, tutututa mo, king kay katamong gagawan. Uling sun tutututa mo, king kay katang gagawan, dakal tagrasyang tanggapan. Amen? Talakad tangan po. Pakamalan kong kapatid, madalangin tang taimtim kingigpatang at syubanwa. Itugtog na sanang labis-labis ng Espiritu ning kayang anak, king kay katamong kapani, kapamisanan, at king mabilong ng balayan. Impakibat tamo, Ginoo, pasiknangan mo'y kasalpantayanan mi. Ulitan tayo po. Ing espiritu ning kabiasnan, patnubayan ni ing Santo Papa, ding kayakatang obispo at pari, at ding sablang talatuki ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ing espiritu ning lugod, pisan metong anno, sa aking kapayapan at kagalangan, king metong at metong din sablang bansa ning yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ing espiritu ning pamamatula, lunasan no sano, ing kapagsubukan ding kalulo, ding masakit at ding sablang daralan kaligaligan, ipanalangin ta king Ginoo. Ing espiritu ning tetagan, ipagkalubna sana kaya katamo, impamanatiling darapat mayap, lulugod king Diyos at karing paratang tao, at gawan at katasanang matenakan at talapatuto kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni, adbanta mo yung sariltang kapagnasan. Uy paming at sibanwa, tirumulat binayo ring puso ring apostol, kapamilatan ning kalam ning Espiritu ning kekang anak, kapamilatan ning kalam na nitimuring Espiritu, pagkalumuing parati king maging biyasa, ibabayi puso at magmaragul king alagad na ning anak mo, Yesu Kristong Ginoo.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katang dawon matanggap iyo, arapaning Diyos, sigpang may payang tutu. Manalangin tamo. Oig paming miglalang darawom na kay iting sakripisyo ng kapurian kaniting kafiesta ng San Bartolome. Manananasan ang pauli din kayang panalangin miras kami ing saok mo. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginume. Ing ginu manatiliya kay kayo. Yat nayoring pusuyo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Tunepin karapat dapat ang pong matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin o igpa, Diyos kingalangang at lubos maipaya. Ikay ngalanganggang pasula parating mamantabi at lilingap king kekang kawan. Kapang malataning apostol, ingatan mo kami at parating ipaglwalo. Gawa mong pasul ning kawan, ban makirake king obraning kekang anak. At ibat king kabilyan da karing banwa, patnubayan da kay pangening kasalukuyan. Uli nito, kambering sablang koraring angeles king banwa, darilit ming kekang ligaya, alang tok na ngaming ang magkanta. Tunay kaping banalogig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mula sana datingayin king aslag ng Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesu-Kristo. Bayo yung midawon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na yung tinape, biniene karin kayang disipulos at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananiye, iti ing kanakong katawan, kami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaneng kalis pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri. Binieneng kalis karing kayang disipulos at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minamko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan, daptay niya iti, kimpamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kay katang kasalpantayanan. O
Inihangay ni gaganakan may paing kamatayan at pangasibli ng bebe ng anak mo. Daraon may kikiting tinapin ng biye at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay ko, ing pepalirian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kay ko. Mapakumbabami nawang pagamwa mo, kingi kami ang sanang makinabang, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ng Espiritu Santo. Ganakan mayoig pa, ing Santa Iglesyang makalaganap king meto yato, ban may ganap iya sana king lugod, kambening kay kaming Papa i Francisco, ingay kaming Arsobispo i Florentino, pasyaning Arsobispo Emerito, Father Arning Cura Paroko, ding paring Kapampangan, ding sablang pari, ading tinipon mo kaniting kapagmasusyan. Sabihan tapong pasibahin kay katang kayadwanan. Ganakan mula naman yung kapatid ming pepainawan at mananayang sabling me, ding sablang meyang manabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening wana Virgen Maria, induning Diyos at indumi mo naman, kamberin wan mong apostoles, ading sablang santos, San Jose, Santa Monica, San Agustin, San Bartolome, kingke kabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenampon kaya, o Diyos igpang may payang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Madalangin tapong ening taimtim kingig pa. Igabos mo kami, o kinoking sablang marok, malgon ming ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasaupan, igay kang pakalulo, parating may gabos king kasalanan, miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang mananay kami kambening maligayang kapanaligan, kim panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi mo ka rin kay kang apostoles, ing kapayapaan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapaan ko babiyay ko kay kayo, mo sa babalik dani kay kaming kasalanan. Nunalawan mang kasalpantayanan ing kay kang iglesia, pamayapan may empon bilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyem pong magari, manggaman king alangangga. Ing lugud at kapayapanan ing Ginoo mantabi sana kapilan man kay kayo. Bakit tapungin ing pamisasan me tungking kapayapan? Peace be with you. Yoing kordero ng Diyos, ang Ginoo tayong Jesucristo, may lalako king kasalanan ng iato, nolareng mayaos, kaniting apuna ng kordero. Katawa ng Kristo,
Manalangin tamo. O igpaming malugod, kabang pagmasusyan ming kafiesta ng San Bartolome, tatanggapan miyang pangako ng kaligtasan, asaw pa na kaysa na king bemi kay tiking ato at king biye paing tungol. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginume. Luklok tapot. Maya pabengi po, King Laguna po ning kaya katamong kura paroko, Ireverendo Padre Arnie Serrano, antimurin po, kambeda po, ning bubuo King Parish Pastoral Council, apani mo na pong Atibel Katikbok, at King Parish Finance Council, apani mo nanda po di Kuya Chris at Ate Rona Gomez, Chapel Pastoral Council, at Religious Mandated Organizations. Babemi po ing taus-pusong kapasalamatan, King Pamantabeyo po kaya kami, bilang bisitang pari kaniting Kapitong Aldo ning nobenaryong parangal king kaya kaming patulunan i Santa Monica. Palakpakan tayo po Reverendo Padre Mark G. Manabat. Iyamong po, megnya po kaya katamong former parish priest king Banwang 2011 hanggang 2013 at kasalukuyan na po makadestino bilang kura paroko king Santa Catalina de Alejandria Parish, Arayat. Pasibayo po, dakal pong salamat among. Karing kaya katamo pong love offerers para kaniting Kapitong Aldo, Amenibatan, King San Pablo, Parian Norte at Ministry on Church and Greeters and Collectors. Dakal pong salamat kaya kayo. Antimurin po, karing kaya katamong lay sponsors, alang sa mamaya kasaupan, king kaya katamong parokya, at kaya kayo pong Aldoldo Sisimbo. Dakal pong salamat. Mapilan nun pong pagganaka, mumuna po bukas, August 25, 2023,
Aldo Bernis, atin tamo pong pamaglan nyo, karing ating kapanamdaman, PWDs at mga katwa. Malyari tala pong dala, king katamong pisamban, 7:30 na po ning abak, panga alas 3 na po ning gatpanapon, mikatok po patungkol king grasya ning krusada, apanin mo na pong Sister Antoinette Lumbang OP, ning Dominican Sisters. Kadwa po, king August 26 po, 7 o'clock ning abak, Mika Marian Youth Congress, lapuring kaya katamong kayanakan, king parokya. Pangalas 3 na po ning gatpanapon, mikatok po apanin mo na po ding Aggregation of Blessed Sacrament. Antimurin po, kaya rin ning misa, Mika Youth Jam at Prayer in the Way of Tase. Katlo po, ing kaya katamo pong misa, king Aldo Cafiestan, king August 27, Aldo Domingo, 6:30 na po ning abak, 8 o'clock a.m., 9:30 a.m. at 5:30 na po ning gatpanapon. Kaya rin na po ning misang 5:30, talukiya po ing prosesyon, kambeda po ding malalarawan, Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, ating kaya katampong patulunan, Santa Monica, at ring patulunan da po ding barangay, king kaya katamong parokya. Kapat po, atin tamo pong limos memorabilia, pwede tamo pong isabit, king kaya katamong pong gate, may kaulagaya pong 100 pesos. In proceeds na po niting tarpulin, may puntaya po king pigasusan ng parokya, kabang atsuya po yung krusada, king kakatamong parokya. Antimurin po, ing VDLR frame, may kaulagang 1,200, at niya pong tela at tigkilda po king imahe ng Virgen de los Remedios, at niya pong Certificate of Authenticity king gulot. In proceeds na po ng VDLR frame, bidalala po king Archdiocese, bilang kasaupan po kaya pong italakadang Mission Parish. Kareta pong bisa maglimos, tarpaulin at VDLR frame, malyari tamo pong maglimos, kaya pong lelening pasbol mayol, ning kaya katamong pisamban. Katataw yan po, bukas po mikitikit tampong pasibayo, para po king kaya katamong kawalong aldong novenaryong parangal. Ingmani muna po king kaya katamong Santa Misa, Ireverendo Padre Fiel Louis Pareja, Kura Paroko ning Santo Rosario Parish, Magalang. Ing kaya katamong love offerers, apen po rin kaya katamong kaparokyo, Amanibatan, King San Carlos, Santa Cruz Parian, at Apostolado ning Panalangin. Pasibay po, dakal pong salamat at maya pabengi po. Talakadanang po at kandadayang dalit kang Santa Monica. Ing Ginoo manatili kay kayo.
Matula na kayong bendisyonan ning lubos maipay ang Ginong Dios, ning Igpa, Anak, at ing Espiritu Santo. Midaw ne po yung Santa Misa, kayo king kapayapan.